Alright, yema abusuafo nyina afisiapa. Afin kometu ye efie so. We afisiapa kese a efi Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center. Ena yede ebre wo ko atibie ena yewo. Pem se edu brada na ebonweme na nson kopem se nonkono ebebo a yewuramu ewo huhuma wuntasem na de ekoso wiase edipa site nipa brabo mu yetimi adi ho nkomo ama ho de ntia twede ampodo bata asiso botaye ntia do ba ye de oso babaye na ewiase etimi enya oso mfaso last week yene malabisi aye na yene mudi nkomo no chekira boneje ho pa enen so twede ampoda roma ala e de adome e brada bronya bosome de toso aduonu nkron eye ne enti ye kwa ye ne mu ya de enche kura na afi no ekwa wiye enti ye de afisiapa e de efi Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center ena e de bremo na hyenso se ejumadi de bro branda bia ye numbers no so no enyina go screen ani a ye di nkomo no obetumi afa number no na wafre na yetumi atonka enti ebuso edi nkomo no abomode a na efre ofra ye wa ha nipadom na ye wa ha ebetumi afre na edna apeke etumi ede amawo na san hye so se malam vo ebom din no emu ede okonkon entumi ma TV so biso akoza obi njo okuma wo TV ha ye kuma wo TV ye okuma se ahojo atenga junction njo no akoza obi no batena se ye bewie na manfo guase ya twen no ontumi mba over 20 years ena Malam Muhammad atena ko atibie enunti enei udi hia na nya na ada ebenyamre don hwemienu na yetumi adi nkomo ara se de ene city ankoma Malam akwaba na afi yemfa mpaibo enhyasia Malam afi japa afi enko ambatuyan yo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh yembo mpayan sa na afi yenhyasia nkomo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amen bibia ni ho obeya otufo nyankopon san yede enim enti aha yede abano ayo otufo nyankopon edimu nti ana yede abetena fidie so akugudro kase ba akopa na wo se utim betena fidie so bi se Malam fo no dodo na ofo momo oh what was it that ya na meka say edua bia ase ewonyu no na nye edua bia nso ahan ana yedi okay so what ya say nti dua bia nso ewonyu no so no sabe anye dua bia nso na bo atenam de meka what ya say nti no say wo ye wadwuma wo na wo so won se die na wo beye because now we can say 20 years Malam Muhammad me back kwa umaimu 15 December etwa mu aye last 2 weeks Banada ana menya wo kwa umaimu 27 years yeah all faako untu nanko ba bia enti say we ye faker enka ba na am say enka atibi for kwa ketu na say anyame ayanyame because da bia me ka say o asase so on na wo ye bribia na wo so make sure na wo se de eya wo de no na eya wo de ya na mo no se nsatia so anya baako okay because obi wo ho a wa wo sika wo ho ana sika no wo no entimi nso so obebie kuma wo TV nso the force be na dwen so obebie okay ento force no kwa me na wo so de paso se azan bi bo wo bi kwa oba we kwa bia me fa so me nsa be ka oba no onete sa ni pa no to okay na saka no aya kwampa so ana enti papa mamenko abia memo akọ iwe no mamiansa Malam Muhammad Spiritual Herbal Center e ba cho oyes gagari papa na meka mamenka asamanchiro da bia na meka kira Ghana for say sabe anya hwe kura no wo de meba ya kasa Malam no ya wo Malam mo difference okay ya wo bi oho a wa ya Malam na Malam na o ye no sabe gafrao ono onti Malam na se ya kasa Malam stand ko Kristo as evangelist okay Malam oye sampakani sheikh Malam oye teacher ni
sheik ayo bi ate so pani bi odi mu oya kronkron ana difo na yimi estande ko Kristo mte se elder imam aya sofo enti se imam ya sofo dia na malam ye teacher dia anya malam bia no kira dia ana malam no difference ewo mu nso ni ya wo malam bi wo ho a ono Islamic school na wako Islamic school na ye ka ho asam no eno ni dia ye kire na dia na ye translation eno wode Quran ayima na se onchro Quran as Arabic na kaso ntimi nchro obechro no brofo na ye translation ono no ebi ono no obeka chro se wasa uchi Quran wa wie Quran ono no ode kwa kope politics bia ye anabi ode kwa kope abaye djuma bia ye dai aye ana ebi asebe Arab fo ye de eya adoye te se bia omo ma me no wu be 1000 year 20 years ni na ebi a ogusu ya na ma me na do a no de sika ba se munjin si mox dan munjin tu abula ente sa ni pa no so na te brofo on ente oje no ano de akanta na so nso se de me ka wati ase na malamu no yakasa malamu a obi oho oye ceremony ano ye pepe ni anka so ye Islam na malam na wo ye no sabe alhamdu qur'ano ayadin alhamdulillah dia ebia te se me ba start kura ebia bismillah ayi start ayadin amano ano waya malam di malam no obi tunu din se medin de kuma wo TV den na waka oso ono ni padua no na din de sa den na waka obi kasi yamfra no president na Akufo Addo den na waka ni fake je so ono no ye fake oh yes enti malam no ye wo mu difference se pass wo be hu malam ebia sabe tasba yigunu komu ana ebia nkawa rings ana niema ebia nkama ba uba ye nanka aka mesect ba ya different laughing tanko a ono no de sabe oyo bia wakogitu because malam pa so ginyamede no ogitum se kawa na be bono ho ban sabe me no ndo na kogitu mi baby yes no opone hu baby di ara bo yes enti ono no ono da na ho nankwase ni o nankwase ni anabo awuda enti no ono na bo na wukro betwa na mene aka so okoya no opere waku no enti ono no wo ba ne nchen a dia wo beka biara o se meye yes so ono no oje wo kakra na bosome so onya kakra de mana boss a ana na boss be mana biribi kakra enti abasa no ono da ne nankwase ni anka sabe malam pa o so maloto numbers malam pa o se daji instant money double money pocket no dry Sunday morning ayantro na de ayana yame ya se ebia sabe yakase sikaduro wo ho na de ameka na se yembisa asantima mu ha sabe otumfo se tutu penikase yembi wo pa bisa no yase na kunya no kro ote ho ehu abakwasam kra no santini be na ko ba be ko gi sikagu baage mu de ba o man enso neno enam sentro ne nada na sabi obisi fa 10 million beje 1 billion ada wo mama wo no wuti akpofo omo frɛ kora se mesane 200 da ma mesai se ono na be o sane ba ma 2000 se ba sai enti sabi obi a wo mama abo ho ka aton koko ade ahwe school mu ma wo ko ye nyina wi university nyina achi wo de 100 million ko je 1 billion papa enti sabe obi ti no te dan mu oso be mo kwesi abansoro ono okira abansoro so tenana na adentia obi akọ school nda me no kasa a police fo ye buo mo a soldier fo ko fo bu mu be ko teacher ni bi on pension pay that's what say anso no me no kasa se obi na agu na wo be kwa onye ceremony a wo ye me nua kani me no kasa mo ye buo mo nyina dodo na ya Christopher o mo ye nkrambofo ene ye buo mo because on pen kware because okoba bi ne won hu na de ye hu a obusi nipa no onim adwuma na ye ka bibisi ye se do man da body man da inji na hoy na nim ngoma a wonam kromo osubuku osubuku ya kasa waboda adeni nya no ma ya na bodjo se na professors no mu de gina de me ka wati ase enti no se ye kasa dwuma de na ye wa dwuma ane wa dwuma ane ye wo malam ane wo malam aka malam timi betina TV so ana malam muwa o ginyame do simi so gini papa bisawo gini ne so no sabi emfri nyame
nso so yusu gini ende se nkrofo mu wo fi omu tie Malam Muhammad omo ana omu hu se omu aben ya so ya Malam wa be o yusu gini bisanzo ngoturu zongo nde papa no ya ga ne fie na bo tumi ni fi baby mfiri nyame na me ka kira o tumi bia firi nyame wo na atumi biara bibi biara nyame de ba asaso so bia no o ye adwuma ma wa o gene nase na nase no so tumi no so ne sik ne nase no enya se ebia wo komani sika na aponche ento no bua wo no se sika na wo pa wo benya na wo mesai ende wo de sit down kuma se ha na be big mans no store ebia kuma se ha nyina bro ne bia so wo store wo so so me no kase ne ba bia ni wo ya papa ne baba ko be ko na o hede na papa anya se ne baba ko na se e ho ne de wo ko ho a tuni wa de me kana makese pa enso adwuma no nipa be ba wo be kase wo bua ne nyame akwan no wo hu ne se dabe because nyame akwan me bua wo nyame akwan mo be ka kire wo sa dia me mpe ya adwaman enso adwaman ne nyina ye de tem awo wo de ne nyina kan wo de no ho na se se be sa adwaman nye kremo sum si adwaman nye bo sum si adwaman nye kristo sum si adwaman nye nti ya ye frɛ ho kristofo no anan kremofo si ye frɛ nyame nipa nti okay kremo ni bo adwaman bo sum ni bo adwaman kristo ni bo adwaman nti hwan pa na so nyame wo da kire awuja uguso Unity FM so afanso Malam Muhammad 7.7 Spiritual and Herbal Center Unity FM ewo kwawu atibi mo amutie ewo ho nyina so anwumre ewo madwo CEO edema Unity FM ewo kwawu atibi 87.7 CEO edem so kokora ewo kwawu atibi ne patam nyina na mo live also on Facebook and YouTube and so Kumawut TV ye din komo ahwe malam yeka no akwa se D4 yeka fake room and a real room 27 years ko wati bi na malam atena waye adwuma wabe radio station e ho a obuso a obo brede pade bebre wodi bone wa hne ho yi a enka kwawufo ye sure senka yapam no ruti ene wo hwe ya numbers no na bu screen ne no how be no spiritual marriage na how yare bi da wo so adwuma na ope bambo e de ama obabi na yare bi aka no akwantu na peso tu how be no bomodin na friend numbers no na ye ne wo entumi eni nkomo enso ho numbers no na bu screen no 0245 771 801 0245 771 801 and after 0246 647 247 0246 647 247 0200 797 887 0200 797 877 and after 0278 0278 843 237 0278 843 3237 frɛ number CB na yene entumi eni nkomo yebuso edi nkomo ya no ofra malam dwumafo no e wa ha eno ebetumi edi nkomo kama na de ha ubia wo mu bia no mama kan asem bi amesa nko busa no bi wo se de wo mpe ene nipa abone wo ne ho odi bone no pese nyame fa wo so boa no ende de enye so mo se ya kase bone na pese bone de ye wo etu bone ma adam na ya wo ya to bone mu bia na me kase sabi obitimi di bone eku obi kura no ya hwe no ayetimi abushafo to kase we de anya hwe mo mfa ncha no ya wo bi so ho a wo bu obi asum keke ya sa kwa we ya nkunu a onkojel ejina obia ene ne yaso na me Malam Muhammad jumti ya medi o maso ya bono obi wo ho asabe ya bono dua ana ebi asabe owo yefu yare ya osa wa chia nyeye okay Malam so nto na mo no mbra stomach osa no oh kai papa ebi so ho so amene wo kasai ne de ya akoma yare ne basi obekasi de yansa wuro no mu a ye twe na koma no aye den ya akoma no peli asa ye tia to Malam shen kasa bra ebi so ho so amene wo kasai e basi ya otimi te se bia wawu oda ho Malam sho mbra ebi so ho so e bia etwene yare twe wo dia chinsa enyeye de ba ya kura na se yeso to jama yentimensa na se sabe wuntimi wo kachira o kachira wuntimi wo ne ma so kachira o se wo sa yare na de o to jamu de
na zezabe oba kro wosi we wonta nya duane de nso eburo kra na wototo kra gye ne bitumi paye de ana de meka na meboa enso enan ama no kwar ne nyina asa ana etwera yare no ye wo mu difference be ye de wo ho ebi wo ho a dodo na face wo twahwe na no pohuru a ana kyase etwera yare eno eye etwera yare na ebi so wo ho a ewo no ho eba se ya oye se sen so ade mo wo ye se sen titi no gina ho ebi wo ebi abe 5 minutes ansana ne ho abai no adu oni me be kasa honhom bi na eba na so nso na nya honhom na ye twera yare no nso no enya ebi wo ho a oko school ana aba ebi so wo ebi a ya wo no ana wanya obi wo ho a o ware ewo akwala bi ansa na wanya obi so ye openi kura ansa na wanya oduru nipa mu pa na watwa ye se yare ye de oduru nipa mu na watwa nso ye hu ne se ye twera yare enam se eye twera yare ni ntino twahwe a ye de ne beduru hospital no ye be mu se ne bp na akosoro because nipa watwa bi 1 minute ansa na watimi ahome papa abasa na bp ni be kosoro na nkosoro engineer de so asine so na wabantie wododo bi ho kra yesi ye mane nko nipam because oduru nipam na watwa be saa so na yare na pe because eye no ngwase yare yes intine malam say ya no ensuro okay obi de what to tankuru mu atwantro amantro na be shafataw because obi timi twantro se no be twantro na to so no esentela ni a wakopa matade ahyaw e fata malam say ankasa tuanamo na bra ebi so ho so a me no kasa wo no ba bre yie pa abono ho ka ndo so mpaw and down nam me obay me twese kan madam say enye mu biara madam no last week you kan no me ko fie na obi frɛ me yanku bi takrade ene obi sam say na no madam be nipa ne dan be bi wo kwa so ebi kunama wo de no ma me ka sa man kire wo say da bia me ka say adwuma na ya no sabe ebi ni mo eni mmirikatu won mo ni mota okay ensamu a aya ameba ha ma start ensamu pa yewo obi oho a nsam ne bi oho a meka wa ha no obi ye imam a oko kristo ma ya fra ne sofo nso de meka yi onim yewo bibi a yaka na say tabshir ebi a te say ebi a fasting time dura ebi a zongo fo de omo tiemi omo timi kofo obi free baabi na waba ababa ye omo kramofo na be hye bebre na omo aye tabshir no na omo akofa nipa na ba ma na baye nsam a ya meka no wa ha no se wonni musa ne ma wo ya wo ye imam wontimi nya tabshere no ada be wontimi wo ye imam wontimi enti ye wansam ne bi wo ho ameka wo ha obi yo kristoni enso no sofo kura nim ensam ne bi wo ha ameka wo ha obi ye imam ono ankasa kura wonim eno krepa se de meka what ya say because anya se o masauchi Quran na ma wi wa tua Bible wi obi se mako Bible school wi why obetimi asu nyame asama wiada why school kra na wo koyi o yesu wo abon degree yam fa doctor bisa no se wa wi school na ente sana adwuma ne yeden etiye okay enti mala Muhammad obi o ose awo ma adinti na wa ware awo ma obi so ho so ose ware na ma ware no ebia be ma no wo baba ko oba ne na enwo menu wo kase no me de pressure akoto oba na so no oba na de nenam ebi o be ma na wo ba ko nso onyim oba na wa hwa no se de meka wati ase onyim oba no wa hwa no nti wa hwa oba no later na abi akwala na nyia benya 16 years akwala na bisa na papa se na waba nti later na maame ne bete no wate se afi de papa na ikwa akoware na maame na woro no wa de ne tu atwifom se se me na wa bre me na nyim akwala wo sa nyawo ende wanya sika koware a se kama bo akwala wo se wa metua pa maame a awo de awo wo da wadome be ma na wadome ne wadome ne pa enti be ma no ono be nam se me de me waba wo oba ne na enwo nso be ma oba be ma no ana problem ne firi so ba ne ye na dwo so ofa be ma na chi akwanyima be hye no kra because okwanyima ode ba be hye be ma no enam se no me no anya adwuma adana kantai a wo san nsu agum nti eno no omo ba obetumi ahwehwem course yenti awone ma no ye hiase wo beba okay be o mo se ne
amala mfo bebre wura zongo to zongo akonfo amala madifo o se mehwe wabrabom mehwe wo hyebrem ene wadachi wallahi ne menya me ginidi malam bia ni asase so difo bia ni asase so konfo bia ni asase so obetuma hwe obebrabom anane hyebrem ne na dachi da abadan apart from nyankopon amesom oh sir me na me ka mala no radio difo bi buy o se me ma me se say nche me no has dey keka aye wi asensam aye adwene mami ka sa mun kira wasai me be 4 lines atia for bebam bisa obi mu mo kwa difo amalam akonfo se me kwa be mabrabom wo kwa asama me kai na be se hwan na be frɛ me se me kwa ya wanka nkira me o he wani me wo se wo fie ye de promise and fail ya ji wani munyam wo so da ya basa basa sikato wo shama na ahye abayifo ha onkrofo ni brew wotimi wo sa de we ye wo de nso na firi wonsa me bisa balasa asama me kai hoy ana nim se bia dabi amekaze 2016 hoy na nim se o ka kire eni se o melo zu 2016 o be jadi ano afia o be fo na yo man we di me hawo and ka kire e bia ya president Nana Akufo-Addo say this election MPC ni be chemu penya hoy na be jadi ko munyini no mbacha what the message enti ya woni ma ne bebre wo ho a ya de ya dwen because me am kase wo fie ya dem promise and fail ya ji wonu munyam wo so da ya basa basa bisa di for ba catch say wo so da ya basa basa na wo didi fo na chikura na bag woni na nante be ya 1 week pe no kura sa atwa no ho aka kira wo say o so da ya o so fa ho na nye to no so da ya papa na we use wa dwen spanner odi chiu na wa jimi me so da ya nya papa ade na wo de ave de wo ba so da ya bone asa de afa me ho de me ka wati ase aso da bia no aya ya yusu ya adwen o se nim de me manfo ni bintiamo ne yira enti mala Muhammad me ne wo kase sabe ya kase ebia tight ya ka mo asam ebia te se tutuso dudu yi da bia me kase yenim animdia na me kuso amekasa animdia me manfo ni bintiamo ne yira wi o Kristo ni mimi ye kramoni tutusu dudu no ye to bi pa na tutusu dudu no wo awisi we wo busumi akatua woni ho kwan se wo ba bia wo de bekwa ye tutusu dudu never enye yi adentia thank you tutusu dudu no agina wo ma se wo ya adwuma busumi aso ya tua waka de wo di na de aka no wo ya to ho de wo di de waka no wo ya to ho si afe won faso na wanya no na waka faso na bom chini wuti da meka ka ni nya wo faso say mana ne imbu an ke ntimi ntua da meka wuti da meka raz da taita no ya wo bia ti ya kasa taita me ne wo kasa yi obi nyankopon yo asai wo salla wo ye wa sori awoko hu hira wo ho okay papa wo ye hu hira wo ho adoya ebia adoya wo ye eno ho hira wo ho na sikani ni bi wo ho a onya adoya nti nyankopon se ba ya wo sika no banya ho hira o se fa me nyanka akunafo ono mu ni bi hu mobro wofo meni o me no o sofo ye hu mobro wani na hondi wo skadia imam o ye hu mobro wani na ni afra enti de na ekoso enti ya kasa taita Moses kurana okoje taita no e de baye no tie nie ne breso no taita no okoje ba ne yakosi dai wo kuro no to enti dai o makosi ni wo kuro no to no se abana nkrofo e de taita na ba for emuka na se me taita wo enti obia be ya ebi ya nkoko ebi ya nyan ebi ya asika ebi ya sei omo de kogu dan ne mu edi be ya 3 days a no mo sorry anante nkura because the ye masa Moses no no wo so no mo kanya me asam nte nkurofo nim se wo mobro wa e wo mumu nte bit be ba ne ncha se me akoma de me de me ka wa nte san nkurofo no imam no sofo mo nim san nkurofo no etwi no mbaja wotie imam no sofo o mo nim san nkurofo no nte se wo koyi tutusu didi no ma omo no mo de anante ade akwachecha ma san nkurofo no okay ada wo a wosi wei ka kware e bia wo unuya ewo fie menu wo kase no ho akere no ana wadafo a wona ne wo adwuma mu ha
no wa kire no wa besra wo se man 5 cities accommodate no one fan man no wo se wo de kwa tututu dodo e dey na obenya free and akwa yo shase obi se tututu dodo enso nya sa na de na tie ana tututu dodo no yuko enka uko tua ma sofo a se sofo no po wo de tututu dodo kwa cha sofo a eno aye right ana imam a aye right e bia no so di a fine na tututu dodo yanto ma sore na ye de akoto asore futuo mu because wo de koto asore futuo mu na sa asore na ye bibi na invite wo amene wo kasai e wa asore na se na se ye yi sa sika no de koto pia water ama vote kama wo nom ya adana nom ye aba wo so because tututu dodo no wan yi aha no sisubio se and so dodo no yes se me de kokko masofo na odi di a koto aduane bi di ade bi sha enye problem eni wo kwase ye de beto futuo mu ne wo na de kokka so sika se de kosi asore dan ana se bi a asore no ye de koye party never say ye handkerchief kra na asore no e de ma wo amene wo kasai ana wo je ya adana no me about se ne senti thank you mene wo kasai me de waka wo tata me tieni o wo tata me ana ebia enne me hu de me ye ende wo se wo de acha me na ya me adom manye sika bronya aba ana bia obi de mponche afiri mi se me beto na menya kakra mfa didi na mponche na ye de afiri me no wo ba beji bi no wo ntua ye sika na wo de acha me ana na tutusu dudu osinyanka wo bible Quran mu a bible no mo so okra malaka 3 no a wo mo van zo dudu no mo asofo de mana nyame fie no ena hwan nyame fie ni aya hwan meni wo kasai papa wallahi obi betimi ato collection wa sol dem 1 billion se wo pe asori nshira na wo meni wo kasai do water bob akwasha asori dan na ho de shido Quran o se nipa bia mo kuma enhira ne eye brightness te se fikasi akania enti meni wo kasai asori dan na wo ne wo watamfo ene wo dofo obi koto collection 1 billion asofo ene solon penifo ne ebebo mo busia de akoye omu nyuma na do obo be sha asore dan na mo no do ta ne wa asore ho do no wa asore ho nti ono ko asore all night ne ye so light ne bright man atafo no dofo de a me bisa wa se do to collection 1 billion asofo ne elders ne ko chedi ye no bob de no hwan na won shira bob de ne benya shira pa enso de na wase ye o sika wo ho ka cha so ye kristoni o sika na office wo sika si asore dan na fa che na no nye tutusu dudu o sika wo ho a penka asore dan no because asore na wo mun o atamfo na adofo wo o sika chenya asore dan no me ne wo kasai me kire wo nkrofo a o ma fa mensam o mu wo sika pa afa mensam enne o si asore dan ko so wo sika fi o wi ya san nkrofo na ne tim o mo kasai sika fi no ya sare ho kinu de me kan ka de tutusu dudu ye sofo bia ni obeba be challenge me say me katua ama ye madwuma magye me katua aye me katua no e bia me ne wo kase wo ma me yare wo ma me yare no obusome wo katua no e 1500 na wo je e bia kuma wuti ha na wo je 1500 no ma me yare serious yasi ye mfa no ko aye ye kana say konfanoche hayai wo ko ene doctor say ye je 6000 Ghana cedi 60 million woni sika wo akobo besia ji loan e wo bank 6000 adi aba tua ma wo maame 6000 no 4 months sika na waje no ente 4 months sika na wakoje 6000 adi akoma wo maame no amene wo mi no sisi ya ye kase no 6000 na wakoje ama wo maame no ni wo mi no bosume beso no ebia ya tete wa sika kadema aya 150 Ghana 1.5 na edema 1.5 na nsoso no na wayi mu 100 Ghana ada kutia adi ama wo maame because so 50 Ghana no yase sabe tutusu dudu papa ye mi say won nya sabe ene kwa no tight ne metua no 1.5 no so me ntua no 50 ne kwa so enti enne no sabe ye furu enne nya mesom na ye som no eye sika wa nya nyame tutusu dudu bisa sofo na wa say sofo nkasa no mo dudu say na ye tutusu dudu omo tua ma sofo fo mpanimfo wona woka sana mo ka kire munada tutusu dudu wallahi bible mo twino I missing crofo betimi
abia test for message ama ya kyerɛ ya na ma kyerɛ wa bible mu no tema omo kya asase no wotie omo kya asase no omo nya asase ne bi no san krofo no na nyame se yeyi tutusu dudu no mfa ma omo okay omo omo no se levite na na omo no ya somfo no omo no sumu asore dem omo no ye nyame adwuma na kwa enti na san krofo no wahe sofo ye tua ne ka because of be a businessman so be a lecturer enti mi bi se wo ho ahwase ho san krofo no ade enti na obeka so obetua omka ana tutusu dudu no ade o hye ebi o yesi wantua tutusu dudu kura na so mo ka se yesusu no mo to de ya me na mo ya adwen se mo tutusu awa asore dem ana nkromofo asore dem a mala muhammad se me na mo ya adwen na wo ka se me se tight no papa bisa obi won kan ha ne ma me abrowa ana bi obi wa ne ma me abrowa hye ebi a dwaso ne wo ka se oya djuma fe na wa benya djuma bosom ya ma na 1005 na wusi we wonim se maame no obre o yare na wa tam 5 million akoma o maame no maame abre o sofo so won sa metua ta abre na odiska no ko he no yare no ya so won sa metua ta obakura no ya so ma obakura ska on fanko school a wo fa no kwa wo so o tues ka no so ana me ka no sabe anim dia me manfo ni binti na mo no yira tutududu mese wo pa sofo bia na imam be me challenge me ye zakat kura na ye no say ya bro ana wado ana wonya tembas na ukoyi zakat no na obia ukoyi ede mawunua so wunua ho kyere no o tight no wakoyi ama no ana say ya anya no kwara anya tight ukoyi tight ana wunua bre wo se masadi akoma menua entiase wonti ase ebia wo wunua bre wo se me koyi tight na wo de ama wunua no nti wo sika wo de koyi tight ana wunua no guso bre wo de papa e wo se nsambi wo wa me kai because eno no mbo dididi na so me ka kira wo se sabi anka adenti na sabi kristo ni wo yo kristo ni me ne wo kasa tutusu dudu oto afi bia na adwuma kofom kristo ni ne kramoni na adwuma be pagya jo ko wura ba susumu no odena makra ana na busuafo kra e da na yedie opa ne wo kasa se yetua wo kuma wo tv ha 1005 na da bia wo tutusu dudu wo be ya adwuma ya ko pension wallahi once what your blog that want to me see nyame so fa bie kwan yo oh papa to what dream I say bia me say obi adwene me ka no kwa na kire tutusu dudu na ye me ne wo mienu ndo se sofo no se wo tua na sofo no di kura de a aye tua na futu na ye de ko das bebe si aso da no na wo kwa de wo no wo ba de betum no me say re no me anya no kware na sasabe de ya tutusu dudu me sika na ya de ato aye ya kana that's me no ya de ato ka amasofo maami abrewa wanya 70 years okura poma opon asore ko no nsu eto difo no afa na yere mmaba wa no ana na manat guka mu na maame ne nam o sase de pia tutusu dudu Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center Jumadi de bro benada bia nonso kopno se no nkon bebo nwumre na ye de ebro nyamren trase ehwe yare ahodo o hawa ahodo woni paso na etumi adomosuko edi ho enkomo nei na yesi nkonya bronya na egusu a ye di no na mala keka enema ahodo a oye edi wona na kachi etumi edi eboa na egusu a ye di ho enkomo hyene so se o ye say live ewo Unity FM a ewo kwawu ati Unity FM etibi enti 87.7 FM uti live enso ewo ho a we eyem komodi a yedi wa den che no obetumi afre na odi abasa so na homa na lines no a de atuga no o he screen na lines no da so na mo amu ti radio so no 0246 647 247 0246 647 247 and 0245 771801 0245 771801 obetumi afre na afi yetumi ene wodi nkomo odi eguso di nkomo ya no
ofre kwa no a yebefa na ye ne adi nkomo ye twa ye ho tiawa na yaba na yeba ebeto aso na fi yetumi adi nkomo ahwe ensama hodo a o ye se yetumi adi nkomo mo amowo nzema mo hwe yen mo amowo sahwia mo hwe yen mo amowo boga mo amowo secondary mo amowo dwaso mo amowo achimota mo amowo kukwantumi bia wo bia hwe yen mo amowo amonone a mo hwe yen no we Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center ena ene udi nkomo pani emfie aduonu nson ena watena ko atibie ko de eduru Easter anya agrokura what 7 years ebie radio station ho oye fake by now nka me say ohene ene assembly member say okuru okura no etu no na so ho eye na nyuma we ene e kan fudi ama so ha bia ho so bia no momodin a na efre 0246 647 247 na afi ye ntwa homra se eba ye beto aso na afi yetumi edi nkomo ye ba sisia de bia na me wade bia na kase minia malam anaso afo kofo ti kase wo mbeke wa gabo mbeke wo shebem mbeke wo dachi e bi ni wi ase da apart from menyame amesoma e bo bit me katra wo say e se be gafra o yabo dia mbe daniama ya wo duabo no different ya ko ya papa ma ya tamfo enti ne sa solid dan na esi ho no o to collection 100 billion no bi to bob ko sha solid dan ho e bright ma na tamfo na lofo dia o no wa shira che wa ko to collection 1 billion ye nhwe twem atwere no ye de wo ana se obi tumi ko fa atwere yare no ye wo ne ma ne bi wo ho a ewa busunya no mo na ye kase ewa busunya ma nya se ewa busunya no da bia te se bia wo be ba santeman mo anaka mamu ha obi teme wo akola kete obadwe na ho wonte ase because se wo kokoji moti abafia awo so wo moti ana so da bia me kase unwo ya wo nim dia wo benya sika to ne nsem anase sika bia ne ho to nsem anase ya dwaman ne ya ni bere mama ba ko so aye friend ko man mu odu eastern region e ko wo ba bia ya wo ho TV so easter no ono man na mete atibie aye 0245 77 18 01 0245 77 18 01 ana ebia 0200 797 887 0200 797 887 ya kana ego screen na so Kuma TV aba amansane yana yedi Kuma TV aba amansane yana yedi Sini papa be na upe bi asha amansane winnano baby ya Kuma TV amansane yana yedi Kuma TV amansane yana yedi de bia na me wade bia me kase minia malam anaso afo kofo ti kase wo mbeke wa gabo mbeke wo shebem mbeke wo dachi e bi ni wi ase da apart from menyame amesoma ke bo bit me katra wo say e se be gafra o yabo dia mbe daniama ya wo duabo no different ya ko ya papa ma ya tamfo enti ne sa solid dan na esi ho no o to collection 100 billion no bi to bob ko sha solid dan ho e bright ma na tamfo na lofo dia o no wa shira che wa ko to collection 1 billion ye nhwe twem atwere no ye de wo ana se obi tumi ko fa atwere yare no ye wo ne ma ne bi wo ho a ewa busunya no mo na ye kase ewa busunya ma nya se ewa busunya no da bia te say bia wo be ba santeman abusunya yensan elmakwa ba emfa emra Kumawood TV ena afi so Unity 87.7 FM ewoko etibie ene yegu so edin komo Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center ho ena yebutu 27 years enfie edu
na enson eka ho aka hese akola akra na ewo no a na oyo ba ana ba ma eni ame adom wanyini akọ school awie aware ahyase ewo ena malama ya adwuma ko watibi a ne ho ma asem da eje da nipa 27 years a waya adwuma asifi ho bia radio station there ye kanfo de manwa na ese efata the only malama otimi ba radio so ana TV so no be wie no enipa membu ase o madwo musika se ebia wayo mo from for kwamboni bi so eno ene ye kanfo de ma how bia no bomodin a gara bia wo bia no obefre mo amore TV no ahoma no egu screen ani obetimi afre mu bia eguso di ngomeko afre a mbanifo wane obedi enkomo ko wo tibie ena malam ewo mo so amutie radio 87.7 FM Unity FM no mo so mo befre 0246 647 247 0246 647 247 and have 0245 771 801 0245 771 801 ofra ebejo so na ye di nkomo no mana se obia ni wa obi kan ka se wa hwe obia brabo mu ohunu se sei na ABC mana ho de mentiasie okay na me ka brabo mu no Maleka Julir ana a Christopher mo friend Angel Gabo o se na ye commissione ana ye commissione Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne penso na ye commissione Muhammad o se ya wo no e obeto ntokwam enti ne ye ta ye commissione sa gidi mo peso mu kunu okay ono odimirika nto odimirika na me kira de ntia ma abro no ma ye holy aboa enti otumirika na duasi bi ewo bodan na no sei ana abro no ma atukosua ewo aye dua na so ewo butu no kosua so ye commissione o mo ta na so odimirika gidi no timi ji na ho kakra no ana odwane ko wura bodan na mo nto wura bodan na mo no me kira de ntia ma babia nipa wo bi antantan wo eto ko wura budan no mo pe no ana nyankopon ma antantan e cover amana ne nyina okay antantan cover amana no amo ba mo hwehwa na sa mo hu obi si wafa ha obi so wo mena mo so da bi so wo amana yi mu a ankantantan no anko ba bi ofa wura mo antantan ba tete ana abro no man so si wan ka abro no ma ya tu ya dan afiri ho entia fe kekra ho mo na menu ayi ya ofa bronsam ya odane ne ho akokura poma ana obaye obeduru ya no nti ho no ka kire omo se omo ya dan omo se ya hwehwe nipa se mase wekuru no dimirika oduru ha ne ya nhu ba bia wafa oso shamena ne mu omo se dabi onhyem so hyemu a ade na ntaka ba bia ofawura nkantantan ne betete ana omo oso hyemu mo so hyem ana o se omo mfra omo bisa ade no tie omo mfra omo bisa ade no bra so mo be bisa ade no wonhyemu a yentwa ono ne ti okay ampa yakokopɛ nkrofo mo bisa de efane se difo mo hunu dia ne se we baya de obisa de na baya o se yen kramofo ya ebitime bonote okay twi no o mo bonote o de wonsa bonote ne se ya nti obo amo ba kofre mo baya we trase no wagu ne se de we so ya o se me ya difo me ko huhumo we so ya o se me ya se enti omo ya na ana ba ko no bonote no obo ya no de ne safa so obo no de ne no se o wahaya o se o wahaya okay so wahaya de ahefa no wo nto se kom na wa kire se ebi o wa menane mu honom na yankopon soma Angel Gabriel ema ne dane ne ho nipa ana oba ya nam se nyame na asoma ne nti no oba ya pa no be ka mo ya dan o mo se di person na ya hwe ba bi owo ana o se mu bisa do se an me pese bu bisa de ma me se abofo do do sen ana ne o mu free so no esane fom tie ni yo o pese o mo hwe ma ne se abofo do do sen ena free so ye dan e ba fom ne ampa enam se nyame na asoma ne nti no o jae ho no ko Maleka Angel Gabriel sam bisa na so to bisa no ono so bono tie de ne safa mu o bono tie de ne safa mu o de ne safa mu wie ya ana o se bofo ba ko pe ena sanende e ba asasi so ana o se bofo ba ko pe na sanende ba asasi so de ya ahefa ana o ba kire me o bono tie no ana o se o haya dia ono ne hwan
enti anko be bo aka kire ne say ene no wo bofo o bo na obekapa ana malaka jibril angel gabal ordinance samoa ade na tia no ana odo kosoro okay enti na manu enti no o mo antimi anhu ne so shamana no na wonhyem enti o mo ri tu kosoro no enti kwanya ne fa so hwe obi bra bom hu se we hya ha se ne se no sade no ayi angel gabal e de koy enti o de ko wie ye no enti ho ana ayi brasam ne ya se o hyem ana te sade ye nyan no enti o mote ho atwen tambi o be pie bia no ma yeden o ma tata enti afi o mote ho na we di ne sa sam nanim na ni kuma no de ne sa sam brasam se munyina monda menyan no o pie na menya kamu pa mo so ne nta na nkyere no enti ampa mo ade ma brasam na nkasa yeden edae nto odae ya komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam pie free ay amana ne mo no ana onyankopo mane sa ayi anwea odugu nipa ni nyina sum edibi kogu brensam na sum ana okoye anwade ba ko brensam no so na first time on na ye nipa first odi kan nya ne wonyane ya yi omunyane o wa dwane o na ta me no pie na woso wada o se me nae o so bua wada o se me nae o so mzo de no tie gu yesum so no tie ne bi na gu wasum no kwa na brensam yeraye ente ho ana ma yanya ya komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yeden ankuno twino mpaje wa ana ma yanya na yeden ankuno enti minua bi oso ye kramoni abia me hwe wa bra bom sei no malaka jibril mo friend angel gabel odeko enti ni enti mitwasi ya nyankopon ko a ana wonim me ne omi no tie ba nya nipa ma hwe hu se ne bi anene de aya na adwen so enso no ebia sabe nipa no oyare meyam sami ya mala mo kwa me na mafaso ane yafunu ya bejai opa wo koku tete no me no kaso da na jo ntime na dai boni nko ebe ya dai because me no kasei eburunya yemu obi firi nkran obechi abayo wo kwan so ade ne tina ka mo de no kwhye hotel be se na onya ne ofi se wanya abi oya saman oya motia oya nsuo ente me no kase wo na saman da ne ho oba na wo kosi ni pe na wo no koda pe se wo na wanya oba ma oba na aka da bia wo hia no saman na nya oba ma wo ntine da bia oba so da no de wo kra no so na mamuseye ente da se ayabaifo mini ma wiasini di fo wiasini konfo wiasini wasa ya bayefo wa yase no ana de sa de na ma ebia obabia no ko sia ye obi o di bola so me no kasai enne ebia hu bola so hu ma dana no ho nipa abakrom oye perima woni na da se kim no wanya odo ama anaju bia so de kra no so nam bola na so na wo di bola so na se yensu so so anaju bia obeda bia no na ukra ne nam nsuo mu obekọ malam wiase ne difo wiase ne konfo wiase ne o so ukra fre nsuo mu nsuo na edebo nipa obi anim si kristoni ene kramoni bia nim se wo fre notie mu na obesa akọ na notie kura ye de bo aye nipa kura na adam no kura no me bisa menu ya kristofo wo ye kristoni notie ben na ye de abo adam minim na te kura dia ana na wo ye kristoni aya nkyira se nyame na boy se nyame na boy obo mene wo kase burusama ye kase burusama no burusama no tonton nyame paawo no jinyame di na wonim bra mene ye wa bofo wo wiem omudo mo nsa kire soro sei omo bo mpa yankoa tonton nyame ebia koto ye sujud som nyame nko ndidi onya hwe mene wo kase bitara sei ede abofo dodo sei ene wura wiem a tose sex na so enti mene wo kase na abofo no no mo do so mene abofo wa enti mene wo kase bra nyankopon ye so pese oboni pa no abofo no ye se oyim se brosam ye de ja na bo no kwa me na fa so de ja bo no so fo betre o ye ja nyankopon yi ja nhyirama de topumu ewura pumu eba ye ne da na bedie ketwa ana o de bo brosam enti tema nyame ye so pese oboni pa no
ana abofo no ya se ye dɔɔso ye somo obɛbɔ nipa bana ba ha no ɔse me ana menim de me ya ase obi ani obetuma kyerɛ me ento ɔsoma abofo no mo ɔmo kɔsa nkronkro te sɛ bia Madina Israel twi ne me hu sana nɔteɛ ɔmo sa nɔteɛ baako nson ana ede bɔ nipa na ɔmo so ɔmo nkɔsa no ɔmo bɔ nipa wie na yɛse yankoto yɛ sujud twi no entonto nipa ne nipa nsɔre bronsam so ne yɛ gya ɔno kora ne yantonton no ɔno pa betonton nipa de ɔnyɛ da me kyerɛ wo de nti enne wanya shape ɔbanya hips wonam brosam na anya nipa nya hips aka nipa wachi anka te sɛ abuachi sana aponchi tia na ntwa chi tia no don pene bayan sana nka nipa tie enti tema ya onyame bɔ nipa nyina wie ɔbɔ nipa no wie na home ya no mfa ma ngo anto no mo ya na bronsam nipa ewu no tie no bɔ ya ewu wie no bronsam ede ne nsa koka na chi via se bia ebetomu a de me ka wati ase ode ne nsa ka bia ya de ndende sa na koy entetama nyangu ko ka se yantonton nipa se nipa no nsore no bronsam so no nya da ono ye jaw bia ntonton ade no betonton nipa enti abofo no ede tonton nipa ana nyame de nkwane ye de ehye nipa na nipa sore ade nyanko po se wo se tuntu nipa wo so tuntu nipa dia wo mayi we firi wo nhira me nhira ase o se maji atum wo yi me firi wo nhira ase amepe na me pese ye dia wo dia me so mepe no ye ma me aye firi no wo yare edan niamasie me mpe problem bia wa brabom na me mepe dia mepe bia na enye ho nyame se okay masan ama nyame san ma no na no ase me se what me de say to me we ama me dia nipa wa bo mo so mo nkwa heaven me mo nkwa heaven da ano so omo mayira no na wo banya omo na omeme ya me nkrofo no de wonya omo da omo mayira no omo no mayira na kasabe tutusu dudu ho asam ayo se wo yira wo ware no bosum mfia be yenum ni oba sika boa no aja no ware wo yere enso ya se bosum bia be tutusu dudu enti wo nwa ya wo kusuti wa wo bo adwaman no ene na ye wasafo anim ananyame anim endi enya kura enti menu kasanti nipa chi no ena musanti no ana nyankopon ya se babi abronsam de na saka wa nipa ho bia no wo yifri ho ena ma wachi line we da ho no wachi tra na code no line da ho no ho oba se ya te bronsam nti no de na saka so ho sa wo na wo no nyame se se won tonton nipa dia babi awo do saka ya bia wa yifri ho enti ne me ne wo kasa iste wo nyim sa na ma wo ya we ya hidasem wo nyim a wo ba dai na me ne wo kasa yi kwa na ba fa so abo nipa de ba ya na se obi baba no wo nko de ne wo kwagigi tumi oba o se me wo nkyare wo bewu bi se malam na difo na se ono obenyi asana bo ana ono benyi asana bo ba se ebia na ono ne wuo no ma men ka cha mun kyerɛ wo se da bia me kase nne omo wu nyina omo hu no mo de ano me de woni mo de ende ka bo bi yatima nya na fa akosie se me gya na be hye me ne ya nyame nkosie menim me da ka wo de a kyerɛ ya de ni pa yare ya hwɛ no me ne wo kase me ba obi o wa o se ye de nsu abena bo odua na be da ni ama wo nya ka kyerɛ me se ye de nsu abena bo medua what's all that done there? Who say, oh, you rule, Hanadasam. Because Medewaka, and Wakobo Media. Makoba, been Nippon say, a cana Medewintina Mawakobo Media. Then I was a that time to me, yes, I was a Baba Power Chow. And now could you go to your cannot know the channel. But so if you also na onya na hwe se ebi efe na anytime bia no ana me kira wo nti nipa biara wona ma saate so no nyame gie de den na ebe ya obi bo anytime bia na enya adwuma onya na mfom so de a yes den na wo be ya wo nya mesom na tesen he ya kase nya mesom a me ka kira wo ne enne osofo si yam fere nyame nipa malam si yam fere nyame nipa konfo si yam fere nyame nipa me ka kira wo se hwan amwa tatia kwa na nyakopon wo mo ho adaje na hwan na ye borosam ne yenyina ye nyame nipa anso ase ye takire mane ntino ye ka asam se ba ye kunkun ye ho anso anka ye no kware ana yenyina mene wo mienu ye ka kire ye ho anyame som akoye no hote se bia tacha ketewa bi edam finifine ha
Kristo ne wo se wo na wo ye nyame nipa wo hote meme se me ye kramoni me hote konfo gina wo se no hote sofo me ma okwan fa abo na fa hwe ateche ne mo ebe peti agu sofo ho apeti agu konfo ho ebe peti agu me gu nyina ya ho enti de me kai no oba ka se wo ye kramoni ade no kwa Kristo fo asam me ka kira wo se wo ka nyame asam na ekoma se kramo na ye Kristo so mo nya ho ne ti nipa no oye ne furu duane wo ye nya atwom o sa Kristo na wo kase wo sumo Kristo na ye no eno bra na ye boya na asoro ma no asofo na chi omu nyina we ebi mo asofo na bi mo na se Ghana ha me yi me ho firi mu ye enti se ye nipa Ghana ha nyina ye register vote 70 million 70 million no se ye me se omo mutumi to awo fa na so omo na omani afi okay se ye calculate ye nyina se ye nka no kware nkyere me ne wo mi no ese omo a omo ka se bia sa de no omo ye me ka kyerɛ so omo nipa 10 e wo Ghana a Christopher na konfo nyina na malafo sa nipa 10 e wo nya amala se me kura me ye wana papa o ya wana mala aya tibiso ne ye no kware nkyere ya tibiso ne we ana me se ye nka no kware nkyere ya mene wo kasai ye Islam kramofo kasai ye wo kramofo ne bi o yeso obi wu a ya nya adoa adoa ne be no ye ye komse ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne braso tie ni ye pa ne ye wo papa bi wo ho ni tirimu ya diye me se ni tirimu ya diye ana owo baba owo ne baba oho na abrante bi ko ware ne baba o ware ne baba no 2 months ada ai oya dan ahokyere baaye enta ahokyere baaye no nto ho ana wasoma wakyere ne yere sei me yere me kwa kodi pa na me srew di no kwa me so me di no kware aye dan ama na no kware na me di ama wo no me srew wo ko me koyi entu kwan ko ba bia me so me di no kware ama wo so yo me kwa kodi pa ba papa tu kwan so kwa kodi papa na tie ni yo me kire wo komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne person na me ka kire wo and sa wo so ya sallallahu dia okay fa na say ya komishani Muhammad wo nyini ni nso on na kwaje bai na kwaje sallallahu na bai enti me ne wo kasanti afi twi no ba wo tie de me ka na se enti we dia kasa na bade bibia ye kle to sao okay enti mene wo kasa yi no ana ya komishani mo penso no ana kwane so kodipa odidi ti wura mu 3 weeks 3 weeks ni duru ya pe ana na yi ai ya onya ne yer na nya abofo obi omo suma na se o meka nche ne yer na se ne papa yare serious ya se o mo meka nche oba no no mra onso no kuni tu kwa o se enko ba bia di no kwa ma me entu kwa enko ba bia wa o yere obetra sa twen wana ala se me papa de meko asamana na enti me ne wo kasente ne papa no e ba sana okọ oba no e ko boy komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam amane ya se ayi papa yare na me kunu ko no wo se me hwe na mantu kwa enko ba bia na papa so yare ya yi bofo aba ya komishani ka cha se kunu ma so o se enko ampa wa anko o so onni no kware manu kunu wa anko e wo mu na ya se yi bofo ba se o papa wo ye besie no ya se bra okobo ya komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam amane o se enko okay aya sai ai mienu yesi ani wie ye ne 3 days adoa ya sa yi bofo aba o se enko ai miensa 7 days ya sa yi bofo o se enko ye be ye na 40 days aye enum no ya sa suma se o me frɛ no o sa ko ye komishani o se wukuna ba o so ma o se enko no papa yare wanko owuye wanko yesie no wanko 3 days wanko 7 days wanko 40 days wanko afena no kunu no bae no kunu ba ba bu adenti wunti papa yare manko sese o kan ya no se mpacha maba yanko na yanko kra komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yan yade ne yanko to mu ko duru ya pe komishani hu oba ne pono se
nyankopɔn ayɛ bibia wo asuti a wotie so bia nim se papa yi nipa bɔne ɛwɔ asase so ɔnkɔ heaven no asuti akwala wo ba akwala we wotie wo kuna situe nti no nyankopɔn ama o papa anya heaven mo kwai because also die no wa hu se no home na yayi no ye de akɔsen heaven a heaven from aye dan ɛbɔ no home na so na so ndem me ne wo mienu ka kyerɛ wo se so obi ka kyerɛ wo se e bia okay 40 days ado anya ade nti no ka se 40 days ne ye ado a twinu de me ka wo de me ka sabe ya Islam fo etie mi and uko ebusie ye kosie nipa na malamfo bompa ye wia yase ye nko wo da ye sade no efunu odome funu dome wo pa so wo de wo bompa ye wia ye nkosie nipa enka se wo no o ye nko ma wie bra ye ntena ka monko dabi o ko akọ wo wie wo di akọ wo di akọ ye nka se ya wie ende malamfo gina ho ma bompa ye nko ka wo bompa ye ne kura wie kura na mo wie kura mo kona wo sabusuafo ka be ye nipa miansa la owosom komona ye de komona ye de kwaso kakra ayesa me ponse a me be de honi be si enti la ilaha illallah la ilaha illallah owosom ka na no ye de etimi ba peke enti na no peke a ebedru se yesi nipa na wie no awose anya kura no wana 2 hours na busuafo na nkase nipa miasa ka ho abompa yama no ansa na ma ye dan o makofie na so ne papa e wahi na me no kase ye wade ye wawufo mpa ye bi wo ho aye bokru wallahu ahad Allahu samad wa lam yulid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anu me no kase yi kramoni start ya oso kru wallahu dabi enti se wo start kru wallahu ahad Allahu samad wa lam yulid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad se wo start ya sanate se no matu na mo wiem na wa twaniti no tu ayefa no kwakosie awaso wo started bismillahir rahmanir rahim na udkuru wallahu ahad Allahu samad wa lam yulid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ana sa pa ya no yebo wi a enne obi bo ana ode abo no bo anya sa wo bo ya mawufo sa pa ya no yebo ma de wufo wo bo mpa ya no wi a to wo nsamiansa na wo de wo sa bofom na kwa wufo no ho enne imams awo zo mo mutie mi amala mfo akukuda sa ye mi kai yana bebrebe ye nyina ye wo verse and atwi ne me hu sa na meka ye ba ko pe na nyankopon di bufuo esa na de ba ye no pe na wo kan ya wo mfa besem lan ye dan enka ho na so ne no wo ka sa se ne ma we ya ye so mu na ya nim defo ampa mu ya nim defo ye nka no kware no ende zo ngo nkwala isai enne nkramofo nkwala isai ye hu ne ye nyame so kramoni be ka kire wo se yehu adansidifo no fosabi omo ya ayi kafrifo omo nsum nyame nsum ne wo ka se yehu adansidifo ya ka se nyame so ma me bi sa ka hwan na gi nyame di se no mo because ono onam no bible kura no onam ka nyame asam me bi se wa se the whole nkramofo do se na sofo do se ene kura bible e preach e kya nyame asam kira wo na wo du zongo tu zongo sinjongo na ko ba ya kusia bia tata ya konko ataya no mote hwan no obi awa ana o ti hosa ya ataya sa na jo 12 o'clock wo ma ba ya de ensai oba ne to ho edwene ho mi kunu ba ya de na waba nkwala no so sai na ema o ti mi nkyira nkwala na de ensu teacher ni mu na mba bon abuja ugoso hwe Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center ko atibie in the Eastern region and Malam wo na enei Kumawu TV live also on Facebook and YouTube Kumawu TV so and on radio Unity 87.7 FM a ko atibie mo tie ho no ye ne Malam na edi enkomo na ebre na ebo so ba Malam ye nhwe memfa ne se obi a wose wo huhumu na wada no bi na beda bo o se ntentan bebe ko bia no ka atwam ho a ntentan chika no ono ko bi na ntentan achi no obi ho a wo se o ho a na ese ne ye mahye no na obo pitiri obi ho a wo se ne ba ko school a ohuna de san krofo no so no o me dey message e hia na se wo be ma
me no wo kase on say anka ya me fa topic ba ku bia na so aye time no nti na ma me twitwa so no o se me kase ye waju bia ne na adwuma enne me ne wo kase yi obi asori a sabe gafrao Muhammad sallallahu alaihi wasallam o heaven esi echi obi si Yesu wo heaven esi echi obi si we wo heaven esi echi ame bi sa so wo akwa bada no wu ye na carpenter for do se no do mkoy mason for do se chema mason for do mkoy ana mason for do mkoy de o si ono carpenter for nka ana no nko aye na carpenter aye na mason we are seeing you asam na yayi me ka asam ajira wona Moses ono ano ne Nyankopon kasa direct ye wo bi a ye fe ne Hadar no mo fe ne Enoch enti Hadar ana aye Moses esre free Nyankopon waso o sre Nyankopon o pese on kire ne damfo a ono ne beko jemu a ono ne ba nante se ye jemu no beko a ono ne beko o ma ne damfo a so ono beko obeko heaven a ono ne ba yedan ebeko Nyankopon ka kire Moses se ade sre we wodi asre me no eno na mama wo sa damfo no se ka wo sre me se opo bi a ono ne beko heaven a me Nyankopon na me bu atan obi ani ho nim Nyankopon ka kire Moses se ade achi a wo fie na nim ho no kwan na da ho no kogina kotena ho do obedi kan ya betwa mo ba chia ho no on na ye damfo a wona ne ben nante kwasi achi muda ama mbebu atan okay anti odim okohumo no ana otewa Moses to one obechia no okopa no bitase wo hwan within the say mimi din the Moses na where o se me the Hadar as muka na say Enoch ana say me pass me no won fa damfo asama Enoch e ka kire Hadar ne ka kire Moses ne say me nyu obi a ya fama damfo untimi ne me father o se me no be father damfo because Moses ri nim so no asra firi nyame ho nti se be ye bia no one ne be fa enti on be father damfo no jitum enti ewo mu adakoro de ana mutu kwan mo father damfo no mutu kwan ana Hadar e ka kire Moses se me de me ye bia no so woni he na ka wonu tum me mpaso baka ho asam sa wuji tum sadia me na wo baye dan eba nante na sa wuji tum sadia me na wo nante na emba so o se majatum meye okay nte da ku do bu tu kwan nte o mu tu kwan no fa na se aha ofin eben ha wo ho enso kase e da ha ayo ofin sa ya mo de kro na mo de twa thank you nte o mu free ha o mo ko tu kwan no o mu ko duru ho no na kro bebre egu ho na baako aya mu no se atwan sakuro no ana Hadar akwa twen sakuro no ana na mukodu so no bia nso ni ho ana Hadar twe kuro no ana Moses ono Moses nyina de omo ne magum no mo dema omo twa so no wie ya pe no ana Hadar efa dema no ana do bone ai kuro no bone nchan koda Moses bisa na se ade na de fefefa wo sai no o se man kan kira o se me ne wo danfo no de meye bia fa wani he na ka wadi tum okay omo sana mu na mo ko omo fa na mo nkwa kwa mo koduru ba den kwala eji agro bebre asa man de maso akwala ba ko twani titan ana otiye ei Moses se ade hono ma jemu na tate ba Moses trim so ne adache jemu ana obaye dai obeko because danfo a me pese manya danfo a me kwa heavy a me ne beko ana jemu a me ne beko na obala yes e de se wozo hu na gina bre me ka kwesin na obesi me nyamsum ni me Kristo ni me kramoni me kiraw anya soro wa soro de am na kira se wo ye Kristo ni anya soro se wo ye sala no 24/7 na kira se wo ye kramoni wallahi betuma ya sala ni nyina kosi enso ya kasi jemu a wo ne first a wo de ka wura jam wonni no kware wonni no kware man wonni afo wonni no kware ma o akrofo no matie wonni no kware ma o ya disika fast in time chesika ifa mabusia nkura ahomobro wofo me ne o ka sika ana wo de akwa han dan ama ne ge obi kwa da akosi dan chino me COVID-19 yafo ni now no enti Hadar o chapala nati ana Hadar saka asana Moses kana no tum omo kwa akoduru wura mu baabi kwa ya kasia asa war
ya to war ana war no ebiabu war na chia se pechebu ana hadar din ne mashi no pia aye ya kana sai o war ni nyina ya da eguye ento pia gu ya no ana omukofa mo frɛ bibi se pechewo ana ya kana sai o se tete no ana omuko bushi kura mutimi wade a na mo do mo ya shemu mo de nsuo mo ya ko bi a mo de nsuo ana mo faaye ana obodi twi nsuo saa hadare de ko nsuo saa na omo fro no te ana mo sa to word no foforo ya to word no wie ya Moses te ho se ya o se onu mo nsuo we hu adwuma we de ya bread do a wo se nipa we de obetua yaka ana mo na hadare bufu ye ade ntina bra ko sai kuro no wa ama ya machien akwala na mechanic wa ama ya machien na adia ya woni beye mienu na papa ya beye de jeje hu sika menu ka so bi wa sore dem obre na papa sore dem ho nyina papa obre de on namba be di kro nya ya de brodia be chasofo odi agu mana bra mana ko tuagu ekoko anti be kura an ti o mo wa sore dem ho mo bre ne wa ngubi o free ho ba no kuro mo ba onye nya adwuma nyeye no nti sofo wonnim hu no chi no me hawo emu da ho ento ho na Moses ka say we dia wo ya no o se pa me nkyira wo kuro na o twetwa ya o so hini bi wo kuro mo ho be kyira wo na enda kusiafo no bi wo ho ya timi si wo hini bi abusiafo no nyina nu ho se akwa no kra kan nyima ya mfa hini ya ama no ho me so do ya hini no me kyira wo na baba ya woni ba bi wo se woni ma wa hini ya wodi no wo ho beto so fudi ya wodi no ho beto ma na ji fo konfo na wo ya no wo ho beto so wonim so me no me no ya bre ento wonu no ka se kuro na me twetwa ya ye wo papa bi wo a yin no wo kuro mu hono wa suma wa yi na himfunu keto ne be so mun ko nsuo no so onko hwe kuro a eye fa bia no ne ye ntro ne din ye den emmo no ne na suafo ne tukwan a no on na himfunu bi tukwan a no nkrofo na ye den ade akọ na kuro no wura na so oye kuro no wie ye no enche ye no wu ye na mma ne mie no ye nkwala nketenkete kuro no mo dididi na sa hine no eno mo betro ade no gu kuro mo no ho a obefa nkwala ne de no mbe ye didi enti wo bone nchaye no enti sa hine no nkrofo na ba no mo be hu no se kuro we ya bone nchaye de a omo ntro di ne ye dan enhu ho enti nkwala ne pa che ho a no matimi aye dan ade ya adwuma de didi kwasi so mbenyi enti na makro no wa bone nchaye no ano se na nipa na wo akwala na wo twa ne tinie o se akwala we na busuafo nyina ya nyamesomfo na maame ne family nyina ya nyamesomfo na akwala we ba benyi abedi hene onkwasi asebo be ba bedi ne eseno hene no ote wo no onkwasi asemo odi no abena muso ama omo mbesi akwala we hene no abena muso ama otan ya ba to the sense matan na be cover busuafo ne nyina ama akwala we baba be sere busuya no eni ntina mo no atwa ne tini nti watwa ne tini akwala na nya abone nti wo no atwa ne ti akwala no nyankopɔ mehunu no mɔbɔ nti fa na sɛ ono na aku akwala no enti na ye wo ebi wo asem ho nye me se fata odina no tum wo bi nye na sam kikiri ya kaso yo ni aya hadar no mutaman ke ya kaniti ina frio because ya sin hindi ya no muna busu apeni biem abusu no omo mo sin hindi kura no ono mo asa kwasia because odina ho ana wo no ko bu ya osato ya na papa bi awo nkwala owo na mbapa mo ya ntafo owo wiye ya enche no papa no wuye and papa na tro letter ade ato na dakam no wo na ebunu odigo da shafom ana ode wor oto wor no woso na wor na ebunu abedu se kwala ne benyi no o mekwa kodo na wor na bubu ayeda asa ntomo hu ba bia gudie no wo akokotu enti na ma obu wor no gu yo mo sato no foforo enti se wakasi yan koji katua nkwala nketewa we ye den koji katua wo mo nkyɛn chino o susa enti
me no kasa ye woniema bi wo ye Islam imams awase ye imam ko preachia asol dem fie do no ko preachia kutia kwa na obo sofo kutia kwa na obo ensama me ne wote kai eche wo no wasofo no nyina benye problem wakofa tani kwasia na betena ho o sori boyechi me momochi ho nyame asam na meka ye bedi wata so papa ye wono kwa no awasi ye ka edru bra ni pebre na be sabe gafra me ne wo kasai ana ko hadare ya meka no asam ene anabi Iliaso na mo frɛ no angel gala ayi we anabi Iliaso na mo frɛ no ayi Elijah okay ana hadare no so na mo frɛ no Enoch na bra na owuo onante bate se nipa owuo ne nante no onante bate se nipa no ana oba se oba anabi Iliaso oba gina kra na yedan afiri ne nsam oba gina kra ana se wotama so anabi Iliaso gina ho saa na osu ento osu pa na Nyankopon so ma se ebisa se ye wo misa na ho se ade enti na wo yedan osu owuo ne ti no so se dabi anyo owuo ne ti no owuo do nim se nipa wo yedan obewu no se no gi nyame di tonton nyame na se pa so no ba bewu na nkrofo tonton nyame ono ntimi tonton nyame ene na ha na osu Nyankopon se wo owuo no media friu ekosi atimuda atimuda no dura maje wokra anabi Iliaso o wonsuo mu mo frɛ no Elijah on na hwɛ nsuo nyina so so dia ne the same thing eba sa no no susu ye bisa no kai ana Nyankopon so de chain ono so ewo kwayem ento no no wo kwayem no sabe gafra so wo kwa akoko bu obi aso ewo nsuo ho a Yesu konsumo ko bu aso o se amfa kaza dia makaza o sere free Elijah no timi bu aso Elijah o mobile o se 3 months ochino o 3 months wa mansu because on the wo so tutu bosom miensa was ayi twino me hu e wo mobile no na ya na quotation no hwana na ya de ma me bosom miensa o so mansu nto ampa so nsu nto se wo konsu hu ko bu aso a wo so sere free Elijah ho no wo bu aso na ne wo so obi o ye bo na so dwaman ni mu bone ni mu ye nya ko bu aso pe na honhom bone a control and also for sorry akọ mountains so ko bompa e mountains na okoya Yesu ko mountains ko bompa get o ka chose yamfa kaza dia makaza so wo ko mountains so je ko sere free enoko na wo bompa because Yesu anya nwura mu note Yesu anya nso mu note bia bia wonu wura de meka wa na se sabe gafra ya ba ye wura asante na mi chira ai o te ade kokko akunya kokko so o te kokko so funyina jinganyina esha na se na so no na kunya na mani o ye no o timi sha o se mani o no ye no obi a ye sa mani no because eso no obi a ne nto twino nto obo so mi nyina enti me ne wo kasa Yesu de da bia me kase se sabe gafra wo ka kire me se Yesu ye Nyankopon me gitum aye wo gidie na se fa na se so peni o won kan ya Nyankopon a na peni pa o won kan na so ai o aburochire no no ye be frɛ ne se dan no aburochire no ye be frɛ ne se be ye be frɛ ne se se bia senior so ono pe ene Nyankopon Yesu ni yakomishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam kramoni bio be ka kire so ye Nyankopon sinihu Nyankopon de osoro Nyankopon o ye ba ko pe oni ba oni na oni obia ono ane Nyankopon na ye abrabo se aba na se atimuda no do Nyankopon bisa se munyina mo wo ha nyina me pese me bisa ba se ho ana yo hene aka me ho obia ni ho Araho abuja yebuso edin komo yedin komo Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center ko etibi ena wo number se buskin na obetumi afa bi na afi wa friend wa how be no omodin na efe na afi ontimi ene wo edin komo yebuso kra no yedin komo ya no numbers na buskin na obetumi afa sanso ena enche eba homa no so
na ya fa mo course no na wo asebusa bia nso watumi nso atumi abusa atumi ede ama na madam we de boame hansa we de me a na boame pa obi ho a wo se wakota asase bi we gold dealer we gold dealer wakota asase wakoya prospecting okoyo mu gold no ave de mera so kokotu gold na okoya gold na ya. Thank you. Ono ye ben den ya kase gold na da bia me kase wiase nyina obi anyame di sika ma na so onye sika ni ya friend Garuna no ono ana wiase nyina nyakopo ama na so ono pe na enye sika ni. Okay. Ono okono store so o the keys no egu trogo na keys na e de kono store e de ko enti mene wo kasa me wase me kire wo mu kakra na abasa be se tutusu dudu no so na je me kire wo mu Moses ekoje aye mransa dunu otune tank aye ade baya mransa dunu ana ana obeka kire on say uwa ade edu a obeye baako na Yankopon say uwa sika ebia 20 million obeye 2 million ade aye den otune no de meka wadi ase encha no kire Garuna ampa Garuna gitumo no ana oko na adwuma mo ko kire o mo say yan calculate ni sika no say 100 million yante 10 million me hani mani ayede Garuna sika na yede almost be 15 years and they calculate. Okay. And the Garuna sika na owo and they cut the whole world. We are singing na sika bomu a endru Garuna sika no 1%. Okay. Yes, we scapa. We scapa. Na sabe we are singing na sika yentime fa wan yan calculate ni nyina me. Ni be beti me. Ene kwa technology tikwa. Dem make anu ni. Enti wakasa no Moses ampa ogitumu Garuna gitumu ana okokire na dwuma yafo omo calculate tutusudu ni nyina wi ohwe ya sika pa obeyi abia koye tutusudu no sika no do so ana wose Moses de nyansa kwan ana odi gini sika eto wonu no fa adwen be sadet sadia jo tro etu Moses so ne yeku Moses e be ya mransa ndu no de ba ye nyina no enya dwuma enti na ye kasa ahyewe efiri tetetiw ani asisi na ahyewe start ye enti na da abra na ye wo ahyewe ni be wo hobo ahyewe ana Garuna ko ya kwakase wunimme osadabe osemene Garuna sikani nyina awiase sikani to ka ya no so okay mate ana osenti mepase wo yade mame se wo yade we mame ambemma osika wo bedi science sada oseden osemepase wunimo bi ya friend Moses osematidi na menim no osemepase wo twantroto no so se mene wona na ya de ono wa badama wanyam ye betwa ne ti nti ye twa ne ti a obeden memma osika wo bedi science sada mene wo kasei Garuna sikani no ekoko bu odwa kase obu odwa ne wie ya no ana o invite Moses o meka nyame asam Moses ba ye o ka nyame asam na Garuna tina kunya su gold akunya na mpabo na ntade nyina ya gold ana o tina ya kana sai na kunya so ana Moses e ka nyame asam o ka nyame asam duru ba be ho na Garuna bisa na sai aha bone ben ana obi ya eternity se Moses do office bia wa bisa ma samria za cha se nyame me kiremu ana se boni obi ya yetwa ne tinini se wo wa yere na wo kobo adwaman ya yetwa wuchi se wo ne yere nso na wo bo adwaman ya de wo to wo bo wuchi ma 100 na ya da no wo yam na ya bo na 100 ana so okay na sa na tie de amra no e kirkire yen yenye timamufo anamomo akomshafo na ka ho asama pie free Moses ano na se o se kirkire yen nyina kwasi Angel Gabriel na moso no so okay se sadia ania ba wo bia ba wo so Moses ne na da ama wanyam no hwe ne ka sama kirebo enti ani bre Mosika fo fa bi yani o bre dikania be fo so ko tie sika mo hene bi akena sase malam sande o boa mbemu wo mu se dia de wo no ana odie anya dia komde no obi afa kwamboni bi agena se wo boa se ko na wo kwa ya ne ejema no onfa se ye de besi asore dan ya me si wo kwan ye de besi gramofo asore dan me si wo kwan ye de besi ahimfie me si wo kwan na pa babedam ana kabada na park me na me ka tira me se kabada na park obia Holland should be me se kabada na park ente me no kasai e ba sa pe ana Moses Garuna yasa abayo bi abaha ama wabekase Moses ne na dama wanyam no nto ho ana Moses wujidi amiansa osa bayo na mra
nti abayewa no ba na Moses say yɛsɛ me ne wada ama manyemo me de ɛho yia me bisa wa word asam sɛ wotimi yi ma no a de woka yɛ nyina yɛ nokware ɔsɛ maame hwɛ wo nyame ɔbɔɔ ɛna asase kronkron a wogina me bisa wa hwɛ sɛ wo ho me Moses dana ga na gina ho obisa me 3 times ga na ntima yi ano ho na garu na ka sɛ oh kan anya wo na wo ka sɛ ɔno wada ma wo na nyema wo no wontimi nka me kyerɛ wo police ni bi wo ho ya ma sika so on package ma bi ya ko fa dance kurumu malam san ya obua me na me ka kyerɛ wo ya wo ya beda no me de dance kurumu malam san ya obua ya try wrong statement me say wo si ya ni no won wo awadi ntro obua me pe no kware juma na yesi di no kware na wo pe malam radio no tifa number no bia na wadamro pato ya jere kwa so me Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo kwawu atibie asikafo amantam monje me telephone number senini 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 797 887 0200 797 887 and 027 88 43 237 027 88 43 237 aya Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo kwawu atibie no me telephone numbers no email aya atibie@yahoo.com atibie@yahoo.com website ni www.malammuhammad.com Facebook wo search me Malam Muhammad ana Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center obenyame ana atibie Malam ana ko Google na search be come map na so Google map na search atibie Malam so a obenyame wo Google map na so malam enche ira ko fa course na mami fa gold CDNS gold no siba na fe emra personal protection enti gold no di abasa no ana Moses bisa gege na ntimi ankasa nti garuna ka so anka no garuna o ka se anya wo na wo ka se Moses ne wada ma na nyemo ada wuntimi nka asama be pia Africa na no se o se Moses me hwe wanim no wunye obi a wase atwa ntroto so na papa we na ka se me ntwa ntroto so na se me twa ntroto so be ma me sika medisa ensada enda ma Moses bufu ye ana osufre ne nyame mana sa so kire ne nyame osufre ne nyame ka de obeka ene de anya ne ma ne nyana na wase ye bi mu nto srefri ne nyame ne nyame bisa na sei nte de aga na ye de na wo pese me yama mi ku na ma wa na wo se da be se wo ku no ma me a wo pakro ya na wo besa bebu matan oje wo ku no ma me a wo pakro ya na wo besa bebu matan na garu na me mpaso be kunu me pese wo ma ne mem ewura asase ase on kwasase na ase o te wasa na o te wa obehu no wasore asi ewura asase wow nyame ma na mem ye o mem no so timi ka se nyame hu no mo bonka nyame de che no o pa Moses achawo ana nyame ma na mem ewura asase ase o bi mu wie ye no ana nyankopon ka se na japade no mi hira so ma wana o se dabi o dabi so ko hira na japade so ma na me o baba ya na adwense japade ntina me ma na mem ko asase mo na japade ni nyina mem ana nyankopon ma garu na japade ni nyina mem ye nti amem no efri Moses bresu besi ne garu no gusu memo be me ma asase so sa ko se timuda onwu eto bibu ya sana na gudie ni ne japade ni mem ntino ne sika no ebi na ye gold okay enti gold no mem na sa ya buokura eduru bo no so a still nyame ma na kwai ma no be mem ewura bo no enti ya se gold ya spread anya spread mem na mem ona ko ba ne se na obu ha okum nipa be okura yeso okutwu okum aboa boja bi ansa na won sa tia nti ade bia nipa be ya bia bronsam so wona kanta fa ne fake go ka wonde de me kana se na me kirawo enti me ne wo kasai enti obi pe gold o se pepa se me nya gold a oba se de me ne wo kasai je bia nipa na onim oba afa garuna abia kwesi Moses na wasira firi nyame enti gold
no ubenya no ubenyi gold no wonnya problem wo ba wonnya problem wo busu mu sika no ubedi anya ho hira na se na awose gold o se makotu gold na asa ayira fras asa wasase na mo enne ebinum kum nantwie ekum nwan me ne wo kase ubenya gold no uba nwu a enche sika no be shafiri wonsam sika na anhye a wo ma bada na yarafo correct one party you na wo nyame akwan obesire nyame de ama ne ne bakon saka yes ana ya kasa protection bible da bi obi asori a sebe gafra me ne wo fa se me ba kuma wuti wo hai sana me ne motie nti na mada bia me wo host me aba me ne wo nya fan ya wo betima be host fine problem a emma me nua no me ma me ne me papa no mo oba akofo se makotogo makoba kina makonof wakọ no ho ban woni se wo ko ya no nipa no de wo hye ne tumi nsa woni se wo ye ne tumi na mane enti no de wo se ne tumi ne nsa tumi ne bejewo na o kina onni mra na so bie mo tumi no bejewo adabi so no na fom tumi no dia enti mala Muhammad say bra me kira wo nyame akwa keke ne ya mo ho ban wo nyame di mo inshallah na me kira sa de wo nyame mpe na wo ditu mo inshallah ya be yesa ya be bre no me do be Moses na me de watamfo no adoma ya fa o me ya sabre kama pa o se kawa na ubehu kramoni pa o se men soro manie kawa ma no wu a se beko no wu a da ubewu na kawa na hyewonsa ya bisa o se krade we nti o be kaso na e bo ho ba nyame an ya hwe ama manam obi so bia adwuma opese de da adwuma no obeje bambo no de bia me kase onipa obi o hora o se fa wafuo bra me mbo afuo ho ba afuo onante ikoko no me se afuo onante afuo kasa afuo kontokwa dabi asa na wo be ya afuo bi kwasae no wo ana wo hu yesi enti no bi kwasae wafuo enti sa sabia wo se wonya protection se nipa na wasama obekwasae wafuo na na ne obi se makobo mafuo ho ba afuo na yeye ko be ya tu na duro afuo no ba ya na so na no na wasa ton e de sa na ho yare e nya sa be na wo nti ni kwa se obo japade no wan kasa na be bo ya na me nkyira wa pan no ya me nkyira wa pan inshallah ya pa ya be ya de na ko bo ho ba e na obi ko ba bi ya de na ko hye ne ma bi sa se wodo sebe omo ko abo sebe atie fomo omo ko aboso mo de omo ko tumi em problem e wo mni wo ko fashion o se se me yama wa afe wo be bere mo dwan afia so yama mfo ko thank you o be bere no dwan ne nantwe ai o dwan ne 10 million me boa fine se wo ma be wo se me ne won yi adwuma afe so a meto moto amawa afe na so matua o kamato moto na ma se me ne wa adwuma ne nyina ba wie ana me boa se me hia wo bia mu a je me sha wo ba se oni me yi adwuma na afe so a meto ka ama ana nya sa enti no se wo di odwan na ba ya na sia wo di nantwie ko wo di be kwasa be kwa kopem wo ntimi mfa hwe mma na afe na hono na tumi ne be wura wo mma no mu no sayo sikani pa kopem na ba everybody abusian komanda ya de mene Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center wakwawu atibie na yedi komo live on Kumawu TV, also live on Unity FM 87.7 FM in Kwawu atibie ubetimi afre na afi etimi atonka mama ma 2 minutes we me authority yare ahodo a wosawa wahwe ho no obubu nyina aso me yare ebi o atwere yare ekuru to bi nan ekuru ya janyeye ya ma ya na mekada se yesi be ekuru ti o ebi sori a mpaebo eya dwuma na meka kire o se ekuru da wonan ya malam betimi abompa ya gukuru no so difo ya powerful be bompa ya gukuru no so konfo be bompa ya gukuru no so san konfo nyina bompa ya gukuru no so na wa hohoro amfa duro nguma kuru ne be wu ana na na wo ka se mpaebo and the business are making yesu onye sikani Moses onye sikani yakom chani Muhammad sallallahu alaihi wasallam onye sikani onye businessman Abraham so the same thing and the sababu business no business yesu no ye business what the Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad onye business
nkrofo mu ya sika enti me ne wo kase obi ohia wo ogina wura yesu ba obeware obewu ono ba da onya yanka yeso ono a enti malam se bra ya komisha ayi akarje komisha fo mo ba asase so no o ya 1444 okay na bisa se 1444 ye biso bia se ye yi mo ten e bia ye friend radio iso se o so for kra o adifo nko abako ten die kra ontimi nso ya so fo na se wonni msa nyema obeye de abu obi ya tunaduru obeye da pa obi ya kramoni ya komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne penso ona na ya tunaduru obugugu ho ano so se oba na ya komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam so mbasaw yare obi ya bonudua mbagina anabi yili ya so a mo fe no ayi ya kana say ayi dia me bo ne din sisi ayi ho anya no ayi ba ko no Elijah me dua bona ma se sofo ni mo we ya me ka bibia sofo nko malam ni konfo nten ko gitumi bi ne ya na me go mani ma ase obeti osebo bit mitina radio so edi adifo atam afi wusi wona wo hwe a ne ye ja wujinya me disa na me ko fa course no fa number 2 dwabi una ana me numbers no na me debate I was screen so na ba men ka radio for intina ya na me chira wade ba ko kitwe like 1 minute burasamo ye papa oya papa burasamo ye papa na me chira na ma be phone lines na tie phone frɛ no mo nkyerɛ mo adwen amfa ho burasamo papa oyeye farese bi atese asore dan ya farese bi example ko se na duru ana bi ya o kwa asore dan o kwa asore ni freni o kwa asore ana bi ya o kramoni salata masuma me kira example na me kira o kwa ya asore no sala no huru no hu nyina bi ya o kono o kwa ya koduru asore dan na no pe ana o tefeye o tefeye no hu nyina aye fi ana o sa de na ba na sa kwa ye no ko huru no ho oba bedru yo sa teheye ano ye sa ko ya ko huru no obedru ho sa teheye treta ana wasa ko akoko huru no fo so ye ni freni ana burensam dane ne ho ni pa be so na sa de no wura sol dem burensam ya papa no nye ho na de o teheye impresa fo ta so no burensam ho ya mpa so beto fo na burensam so na sa ade na kwa sol dem wabuano meboa nti sana me ka kire wonde mo hu ye nkramofuo ene wiasefo bi obeka so oboa o kire onyame akwa no o yira o ye sofo so ye dipo ana wodi na chi o ye imam so ye presa ana wodi na chi nti no nie o di no wura so le mo hon nti wona so okay ana yen ya sala kai ne bofu odina tam kwasi ya agentina me nya sala wona so nyame me so nyame ona bofu ana ne friend ne sem pa chaw o wo si wu me hu ma ne be na ma yaw o se kwasi asema wudi kire me ana o pa na chaw na o se ade o se wo de nam so ama me so won sa de wo ba ye first wo horo hu wi ya wo kwakwa ya so o te hwe first one nyame hu mo bo si ne friend ya o ba so me ana o te hwe ye nyame de wo yere woma wankasa no wabusiafo nyina bone kyewo twin mai wo yere ne woma bone kyewo wo wie ya wo se ba na wo sa bete hwe bie mu no nyame sa hu mobo ede wo no wabusu nyina bone yedan ekyewo mo miansa so na wo te hwe ya no omo wo no mo wo fi pam no nyame sa de omu nyina bone kyewo na me kotwe ne koye mpre nan na nyame de wiase nyina bone kye na me boro sa me ba asase so no majuma de ne se na bia ho mana tu me ba mala kai no so bo bi wo de me kai ti mala Muhammad me ja na wa nsam we nyina me da kwaje me kwala se no enti oba fra di matam enso me adonke ba bia ho mana tu e bia na wo how be o so amane bi tetewa bia ho mana tu 0202 668461 0202668462 obetumi afre o screen na be numbers no eguso obetumi afre na ya tonka 0202668461
ɛna 0202668462 ofra nkɔmɔ a yɛdi ebonya nkɔmɔ paa ɛna yɛdi ne saa no yɛbie w'ani ama wɔn sɛdeɛ nneɛma si teɛ na sɛ wɔsɔre sɛ wɔyare bi wɔdwuma bi wɔhaw bi wɔde kɔ baabi a na wɔn baabi a wɔde kɔ no sɛ ɛnkɔfa soso bɔne biara no ɛnfa mmerɛw ɛno nti ɛna yɛkamfo Mala Mohammed Spiritual Herbal Center de abrɛw no ɛde ama wɔn sɛ bra na yɛntumi mu a wei no deɛ ɔhaw biara ne akyire fi sɛ yɛn ho nkɔkyerɛw biribi a ɔkɔ wɔyɛ bi kɔtwa dwan kɔfa sedeɛ bi bra na akɔfo ɔhaw biara ɛde abrɛw yɛ maw na yɛgyina nyame tumi so na yɛde asere nyame ama wo nyame gye wotum a na yɛ sɛ ɛno a no ɛno nkɔmmɔ ɛna yɛdi wobɛtumi afrɛ saa bea bia ɔmana tom no na afei wode wadwenkyɛ no nso atumi aba wo asɛmbusa biara nso a wobɛtumi abusa Malam ha wobɛyi wano wabusuani bi wode hyie bi ɛna ɔhaw bi ɛwɔ no so yare bi adɔkoro no nso a wofrɛ a nyame adɔm so Malam ɛna wobɛdi nkɔmmɔ na afei no nneɛma atumi akɔ so de ama na Malam yɛtwa afrɛfoɔ no yeah, see a better de bi so bu wa so ma cha de ama na ye no me de ama me hu se ade che no wo se na me kase and obitimi se obi yare no de nipa na ba TV so ana odi adanse ama no enya nyamenti o za ade bia wo me ba se wo Malam oti hei 27 years away adwuma wo kwawati bi no wo mfa obi me kwatena already never papa menye say se me bua wa aye nyame na bua me ma metimi bua ade nti aye nipa sa dance ntia sa na man for bet papa me ka kire wo se hwe enne wo be mu kramofo bi koya doya na wafa media na ode akwakoya doya na mo de aba TV so eno sa doya na wo ye ni nipa nti anya nyame nti na sa nyame ya dom next week anya ta mo ntia me kire wo nyame nti eno ade na ma kire dia wo ya nyakopon be hyira wo wo dia de chobi na wona mache we ade anya nyame nti wo dia de chobi wo so media dance ye anya nyame nti because me ne wo kasa ne wo nipa miansa papa bi nipa miansa a wo mutu kwan okay mama kwa mama na somra hello good evening hello hello good evening yeah evening David maintaining ka no ma fan na mon kwan no story no ayayi wakakra anya sa kamede no ma wa wo ba tinye ma biase da bia me kase Malam etwe homra na e be fa course na busia etwe ho ba sia na ya hyase apekimo course no e ofia ye ba sisia da bia na me wade bia me kase me nia Malam anasofo kofo ti kase wo mbeka wa brabo mbeka wo shebrem mbeka wo dachi e bi ni wiase da apart from me nyame amesoma e bo bit me kase na wo say e se be gafra o yabo dia mbe dani ama ye wo dia bo no different ya papa ya tamfo enti ne sa solid dan na esi ho no o to collection 100 billion no bi to go ko sha solid dan ho e price ma na tamfo na lofo dia o no wa shira che wa ko to collection 1 billion ye hwetwere atwere no ye de wo ana se obi tumi kokofa atwere yare no ye wone ma ne bi wo ho a ewabusunya no mo na ye kase ewabusunya ma nya se ewabusunya no da bia te se bia wo be ba santeman mo ana ka ma mu ha obi teme wo akola kete obadwe na ho wonte ase because se wo kokoji motia ba fia awo se wo motia na so da bia me kase wu ya wo nim dia wo benya sika to nsem ana sika bia ni ho to nsem ana ahye ya dwaman ni ya ni bere mama ba ko so aye friend ko man mo odu eastern region e ko wo ba bia ya wo TV so easter no ono ma na mete atibie aye 0245 77 18 01 0245 77 18 01 ana ebia 0200 797 887 0200 797 887 ya kana ego screen na so Kumawood TV aba Amansane
yena yedim Kumawood TV aba Amansane yena yedim Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane yena yedim Right, yes, Emma Fakwaba and Famra Kumawood TV. Yani Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center Kowa TV and I didn't come. Yanko mana so 0202 668461 0202 668462. Wait me afre na afre ya tonka. Obane otemenka emo adwo nwumre. Hello, good evening. Good evening, afre free. I'm Pastor Pepe Sankore. Sankore. Yentio. Pastor Muhammad. Muhammad yentio. Yanko ponchirano pa wakamo. Ba na question ba kwa mpesa mebitano. Pastor say apike wo transfer bane wo meso dipaswana. Adeche no. So bo out mitena na that's it go out mitena na waka akoyo. Okay. Okay. Obe you are no. Hello, good evening. Hello. Hello. Good evening. Hello. Abana chon kan good evening dey be free. Yeah, good evening. Akume. Nani adom ko dey be free. Iba twa na me tene kan mo me fa ne sa. Odi dey be free. Okay, me yentio. Me work program be the woni na idea obunya boana O wadan a wo nsame jiraye na kasa ma yentio kan ye. Wo so o wadan wo ni same wo na so wo patu jai o suba me na pese wo jaya a to wo tubuki obetu aboa wa na. yeah wo tubuki Okay. Okay. Yeah, Malabi, you are. Hello, good evening. Hello. Yeah, good evening. Hello, good evening. good evening, free. But Kwapram, yentio. I'm there. A Christian, then my come We a Christiania. I have my coming back. Who you are coming back? That's all right. Okay, you are no. Okay, hello, good evening. Hello. Good evening, free. Good evening, free. Good evening, free. Hello. If I don't tell who TV no so utie who TV no so I ain't even tell nka. Why? O fra tie who phone no. Odi e be free. Hello. Oba me tie kwa odi e be free. Oba men tie who e wo TV no mu. Hello. Yeah, but I saw the Nyabotre na kasa, nyabotre. Mente dia woka no. Eba munye ni face na for ya dey say menya na. Hello, good evening. Hello. Good evening. Pata maskasa si tamale. Tamale yentio. Ose. Yentio kasa. Ah, papa na mtito no dama tile bro wala ade. Okay. Madam Darcy. Also between our friend. Hello, good evening. Hello. Yeah, good evening. We are free. We are free. The patrol median. What did he say? Median could make a Wasakufi entio. the patrol. The Panasama Puma. And then Shirano. Amen. The person Bisano. To us. The patrol. Let me go. Now, I said, and I'm more the
the answer is a spiritual question. What are my numbers? Ne busking anymore. Your phone na wa friend. Na between friends and numbers no. Na wa aboa opa. Why? There was otu na makura eba atibia. Otu na maba TV na etimi aboa. Hello, good evening. Hello. Okay, also between our friends 0202 668461. Hello, good evening. Mative Lobnen Kofom. Mative Lobnen Kofom. What do you have free? Okay. Na mana kasana mara kasana nyaje mopana obi yale bi wa se ne ene wa se wetu aboa no yare bia ojanya me asem so de aboa ntu wi a o de to so a numbers na go screen na 9 no ay malam number no what bi bomode na fe na fa na bra na malam ehwe no emfa ema we nya na da kuma se ha na ote TV so na wo radio station e ko what bi na da fa na bra no hwe na ma. Hello, good evening. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Would you be free? Free Kofodia Sokore. Kofodia Sokore. Yenti. Tato me baba yamfa emubiano na so na sia entimi na nti e so nti eboye na. Ba me tiwe ndi tiwe aboa na. We honhomu ensu nyame ye. We just ensu malam ye. Ensu nyame ye. Bomodi ana iwi afa na. Hello, good evening. Hello. Good evening. Yeah, good evening. Would you be free? Yeah, maybe could you free? Swedro, into. Yeah, me pretend say like me can acquire best no with me after one. Upeska. So you juma. This is juma. Mala mo niska. Wo Jessica gari. Aha. And they will be. Enti juma na wo so ye. Say the me juma ya. Mo Jessica. Hello, good evening. Hello. Good evening. Good evening, sir. Good day, you are free. I'm a first Cape Coast. Cape Coast. Into. Cape Coast, Yetio. Hello. Yetio, power, any. Aha, we say Cape Coast. We say, Malam. Aya de pa nita na cheso ya misumini aya zani pa why ya mishira mi pa why amen ya mishira mi pa so okay na so the Bible means something no man no de kasa and ya mishira mi pa na e boss me cha kwan why okay there are say check course for you now. Hello, good evening. Hello, good day, you are free. Bremen, New York, Yentio. Jinaye, what you came as from? Ever for. Hello, good evening. Hello. May I have a line of Mrs. Jinaye? Hello, good evening. 0202 668461 668462. Hello, good evening. Hello. Good evening. Good day, you are free. Salaga. Inti ohima. But the son of free, Usta will be area. A new concert. But I will train Ethiopia. But the son of free Usta will be area. Hello? Ethiopia Kasa. Ethiopia TV no so. Yay, Mauna Mane. No, so will be area. Nicola Obeji when Munyam. Hana Malamoka. Nasana Bozo Busa. Yam Faber 2 course now for Yemrefi. Nadia Kana Monfrisi Land and Casa. So, hello, good evening. My Joe saw anybody. Kintampo Yentio.
Hello. Ye tie o heneba. Na me say mala no. Ai contribute na ya obi na tire na contribute on na obi na tire na. Obi tiri sa ke ayo tano. Obi tu ate kwanta o ma ye den. Obi tiri ya tano. Mo je ska. Na anya adwuma. Ni ya adwuma. Wo ya adwuma dia obetumi aboa wo ama o manyame akwa nkyere a obetumi ya adwuma na ma adwuma betumpon. Na mum onyi sika. O ma sika gari malam nye bi. Last caller na yemrefie. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Today you are free. Today you are free. Men tie wo ho e wo TV no. Hello, good evening. Yeah, good evening. Today you are free. Masu ọ̀rọ̀ kọ̀kọ̀ èdè àmìkíṣẹ́ ẹ̀kọ́ máa bẹ́ẹ̀. Kwabra. Eti o, enfi kọ̀kọ̀. Níbi tí ayé yẹ ọmọ mara wà wà pé ẹgbẹ́ tí ẹ máa ń sẹ́yìn àmì iṣẹ́ àná. Náà, ètò ẹ̀ máa Mohammed yẹ ẹ̀rọ ọkọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀mí bí ẹ̀ ní ìgbìnà ẹ̀jẹ̀ nínú náà. Ẹ̀yìn òbí àwọn ìmọ̀kọ́ àpò pàpàpàpàpàpàpàpà. Ẹ̀sọ̀ tí máa mara mọ̀ ẹ̀yẹ tí a bú àgbà náà fún ọ náà. Ìgbẹ̀mí máa káàkiri ẹ̀fẹ̀ bàbá ẹ̀rọ̀sẹ̀ ó ti àfẹ́rẹ́ náà yìí nìyà ẹ̀mí ẹ̀kọ́ ẹ̀wọ́n sẹ́mu àwọn ikú ìyá afẹ́fẹ́ bíbí ẹ̀kọ́ ní nínú sáà ṣe ayọ̀ gbàlẹ́ ó ti àwọn Amen. Last caller. Okay, yes, me fa course no AC. Yemfa afrefo no. Yemfa me no bi kan ho. Nyawe, yemfa me no bi kan ho. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, afrefo from him. Mbacha me kasa firi Obuase. Sika krom yentio. Mbacha malam na tam na woka no. Atoma sumpa. Yankopo ansira no. Amen. Mbacha me baba ko yale o. Yare ne de nyame wo hoyi de bibia ba adwuma enti ewie a ye numbers be bu screen ani numbers e mala me bobɔ no frɛ number no na ye ma direction emfa emra kwa watibie na numbers no kwa the screen so obetumi afrɛ na afia ma direction mo aba ho oba me hyɛ wo bɔ nyame dim sɛ bibia ba ye. Last caller, good evening. Yeah. Oh, my last caller, good evening. Hello. Until ho TV no emu. Okay, hello, good evening. Hello. Yeah, good evening. Good evening, I'm here free. Nkoko. Yenti way. Yetio. Nkoko hema. Oh. Yemfensi ni encha okofo ina yemfensi na yemfa frefo no ensi ana numbers no egu screen ani we no eye de screen nyina no eye malam numbers yare wo hawa mane bia da oso bia no obusuani bi so unia bi so wotinchini heba doctors ya gini sika asofo ya gini bi be akobia na enkosi aga no bra na nyame emfa malam so uzo so no 27 years on adwuma no onfo obi ankota ni radio station ho enwo godi adanse da oba so onfo obi a media adanse enso da enso twede ampoguso a oya nwo adwuma enam ne saso malam na amanfo ewo nsembisa wo bi mo de ense Kristo ni betumi aware muslimi ni ana we de twene taw de ma anka Kristo ni obetumi aware kramoni na o mo se na meka so kwaka asem na ba ase ekwada na ohaw na so no kware ne de uka no kware ne yetwa wo mene ayese so obedi ntro de ma meka no a Kristofo ejidie ne sei Yesu wuye nansa osore Yesu ya nyankopon so wuye na nansa wasore wuye na wan na ehwe ase so we de me how wuye nansa no osore enti wuye nansa no 3 days in a pen wan na ehwe ase so enti Yesu ya mabron sam ehwe ase so son of God nyamba ne Yesu ya no
yan na gidie ne say sanwo a me ne wo kase me wo baba wo fie se wunya believe e wo gidie wo mu say Yesu wanwu na asabia ma na asore Yesu onye Nyankopon Yesu ode nyame asam otwe no obakire wo kwan obafasa asom nyame a mese me baba me ne be ma wa ma wawara ojitum sa kwan so dia me de baba me wawara okay nti eno no ho na obi so ebusa se obetumi ama enya nso boni bi ana se bia onamo a na obi asere wade na de ama no yeso ha wo ma na wo si nipa bia no yesi twetwe na na champion na nyumu wa ya na na champion me ka mu nyina na champion nyumu na me oh okay o se twetwantre bia na esura yanda twetwantre bia esura yanda because nipa ni bi wo wa bone nko niema bi o ye bia no kwari nim sisie na odi sisi nkrofo ento onam no ade o de chekro se we kra wa ya kra na mako bi obi ade kra bia me de ko chekra bia mu hum kra na me de koma no okay wo de cha chane nyaminti wakoma mu ade bia wo de ba mu bia se wo tini bia wa no kati nyaminti wo de acha no wallahi bibi pon bia ni wa baba na se wo de manipa no na wusuro se bibi na ekwaso a ana obaye obribe dia ampala obaje ye obribe malam wo de obi kura aka na oba se oba edibufu oba na obeda woka na wonni bia na wonni so chena obanya kire na se meme se wochena se ye nyame ne pa brabeji usika so ba na wanya sika na ka se aye nyame na mpenti papa manya na be so betima bia na no ka se nyame ya kwase a na se wo ka kire na se me so wochena brabeji usika na wochena oba na wanya sika wo se me yare anya yare ne hia no sika de o yare sika yare ya na dabi enti ya no kasa keke ni nyina a Christopher Nkramofo yamba ya no kasa enya yan kasa na botare ene obuomra de bia me kasa the whole year nyina kuro bia nyamesomfo awom agidefo wom bako 12 ntokwa ni o man nam enti de bia me kasa enne wallahi agifo na asofo ne Nkramofo me ni wo me believe say Ghana ye wo nyamesomfo anko a mu gi nyamedi nipa 12 e wo man mu nyamedi ntokwa bia nso man wow na me katra obi o hawo amanfo aka omomra efahene me wo kwawu atibie asikafo amanta okay se wo free hefa wo de obeduru nkoko a tabi never bia obebisa na se Mala Muhammad adam se ayame danse nde nkoko nipa miansa kura fra baha tabi ame kase yesu do otwasa no oni mi se na chia yedan achia enti se ebia betima ba se Mala Muhammad adwuma na me ye no nkrofo na me ye mo bukata obetimi afra kase Mala wo ye bukata wo ya na de me kacha me okay emre na emre instant money double money pocket no dry no Caribbean okay na me chia obi biara ejo na otumfo otokokoso me chia asante man nyina Ghana man nyina emre na emre ene obi biara ayemre chia no de empata chia openia nyame na do TV na Nyankopɔ onhyira no enkamu brother bia na esia brother bia 7 to 9 na esia fatukuma TV na shia Mala Muhammad assalamu alaykum na waje so wa alaykum salam rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh geba ane okonu mu nyina na yere me chia obi all right okay abuzari asi bia na me wade bia ya me kase me nia Malam anasofo kofo ti kase wo mbeke wakabo mbeke wo shebrem mbeke wo dachi ebi ni wi ase da apart from me nya me am so mo ebo bit me ka tira wo say ese be gafra